Bwanyuma yo kumanya umugasho guri mu mpengere, Hati Patrick nagira ngo abazize kutunga mwe bintu nyamwingi. Teke mpengere uyamentaza uyihamu sente zikorera ibintu y'intunguka uganyirwa mu bweno kugira ngo magundo mu magumu kugira wawe no guno mu kono wawe ukuteka mpengere wina bakastoma uri kubakira je nibatekokanye abo kubanemere ebonire y'abantu y'abanyakare bembakozesa. Bitu nagira ngo cyumwe aha kibazize kubisaho mu rumogwe no kosa kurunja abakozi ecyari kugira ngo abandi bine kureberaho. Nabo babino bwenge basa gukora business zabo mu matawu nagandi abana ni batabinire micomero ibani batwazaje nabone ko betungura ko ari umusha mukuru kandi bani ko sabana bato mwe no umurimo gwanje gwe ni murunja ko ni ngukunda kandi n'ikindi bakasoma ni bani mbashira zimunonga umuntu yatahagire nibamwongera mere agira shemerego mukayanje ndimo n'ubushunguro mwana kuko musente z'empengere kagurayo nimwe pono zanjye ibiri ningo zanjina kandi ni kutungura nakayika ntabwo ni mnyanya zo gushondesa ubwo mu mpengerezo ko. Hati Kayima Patrick nabike mitware buri izoba kandi mu kwezi natasiye mitwaro nkaga. Izoba ni ndanye n'amagonge mitware ibiri. Hato kwezi mayo mitwaro nkaga. Ko kandi ubushera bwe no bwa mugenzi wanjye wite bwazo mu business kwatine. Nashaba abantu obutashitamira busha kureka bagezeho gukora kandi bagume bagumisirize omirimo yabo. Abantu ntibakundaga imirimo itari yemwe nemwe biti barukumanya ngo nimwe barukwiha sente. Amakuru aga gashakwa Anthony Twine.